nakutangira wasiba kurunji eshaha nibiri ziciro neshahe y'amakuru agacencirera izuba n'izuba rero wa mukaga ebiro mukaga ebyo kwezo ku 12 umwaka ogw'2025 amakuru agacencirera tugakuseho agashozi boma aho umurembo urwambara kandi urkwijaga kusende Elias Rutugusa na Loyce Gava uworumo rw'ububonero konkatagaga kuri tirumbu ijire katubanze tukoreke bikuru ebyija bigebembiri emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atane 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesibwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula burungi neba kali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundo ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga gacencire kireki entaro z'abesimberezi mu kirebuso mu Rwampara harwenje zocibwe barashenya hamuye yitu imifarasi yona bajokize mu nzutina birimo abantu baceyongera kweshuka hibare erebirwa hucishani ejuru kushe cha Yesu abari mu muryantonde bedombwitira government okubanage nyuma nesa mubategeza nti omuntu okubaako obulemu tekuba musango nga president wa Gambia kale ninyongera kutanjera omakuru gita gacencwire kandi agutakurundanirizo bedi orukuzaga kusiyabonde Elias Rutugusa hamwe na Loyce Gava oworumo rw'ububonero babatura umugombora ya mwizi omu district ya Rwampara nabashababe byo kwerinda kubayamba abantu abariko batahira batyo bakashisha ibintu byabo ahabwa karuru abaturaba batahirirwe nyeciro abinzi babatera bashenya amajugabo kandi na n'ibintu byabo babyose Obutikirizana buri hagati y'abagizi ba Julius Tusimeka Ruhanga ow'ekibini kya NRM hamwe na Charles Ngaberano oyesimirati kibina abarukayanira entebe yo mnyishinjiro wa Rwampara East obashenyire enju bakashenye kigo kandi bakose kiyungu hamwe n'ebintu byo mu nju ne Saulo nwamanya omutura wa Rwenyagasero omuraka gwa Miyonga omugombore ya mwizi kandi omukazuwe agizire ngo batahirire shayina zeciro tuyekijyaho mpo tujyana twahindura mu sento bukatojo twashohora n'abana n'umushije kamenya ngeno ntakakura rwa buriza twahirwa nga twashohora kutwashowiye kubatujyaho mpo twahura barashenya hamuye yitu imifarasi yona bajokize mu nzutina birimo kuko njyaha pa kunjwira ni kwende ntubona abana nakibona okurigera abatura ogno muntu wakatano batahirira abwenshonga zebyo bururu ngukonga police tero kubayamba amazima arama baramukozesa kanyunku umuntu amuze wana njyahanji niyo yo kujaki yo kwitwa nani yo kwitwa abo mpahabo narwa umukasiteje ndiyo ninta nabuga nabantu barengire 10 bine mihini bine buri kimwe cyone cyitse
kunaza kwekanga bati icyo kubanza babanza batambika ibare kunahigamo bati ryarabaho kunayiruka bankuratira ubu kubanza yantere nko niyo kuguru nagwa naza kwimuka yantereje yo rubaju naye yamba nimuka kuna kumukorido yarekira ibare ryantera nagwaho kubaza kumbika nashuba nimuka nahwero munju y'umutaka umustage umwe umuntu bakaba gwasire karugabo nyeshiro bashoba batera abandi bantu batira karugaba batera nakiyura bajya standa na utomusika makanara nyondi kushirashira mbora mbora njambazi konka abantu barastera endere basteramo balija obojo munju oboja heru barakwiyama kwa na obojo munju hacenje bajyamba bakwiyamba jose ngambaka bakutera abatura bagira ngo batahirire babarebere kandi bamanya konga cyo kubashasha no kugira ngo police kwaseresa uru bashenyire enju ngo haza barenda kubatayayira kubajya ngo barenda kubatayayira nayibuza sha barenda kutayayira niba niko kwato muhanda kata kumbire nataha nayika munju bati mpulire nyeji zatandika kugira ki kubombolekana bire batandika kuhashenya tici twirekire okushohora heru umbwire nibwe buke nashanga bahashenyire bo nahatangire amajunyo nibandiza kosa akarura kawire bakanyokeza enju nati babe bantira nka mwanya gwa mukaga kunyusa twamare biro bishatu turarataryamire ahubwo kutura baratuhayira ubanza kutushanga mbaka gito abakazi batushwere ondijo batahirire no Wilbrodore shaba kandi ogubatire enju ye yona bajatebera huri polisi twagishanga umwanya gwe kugezaho koro kucondoza bitikereza gambira kamera zitu abo TV West and Aidan Bataringaya webare Aidan Bataringaya kandi ebyo ebikorwa byo kutwara amateko mu ngaro nitwongera okubijumira twagumizamo n'amakuru eby'inshonga zibare rebekireho cyane cy'urukweshana cya Yesu umareka bweza mu district ya Chegegwa nibyo yongera kuranda bwanyuma y'abantu abarukwicereza by'akarena no bahangwa okugira ngo cyane cyo kituraho kandi bo abarukwicereza umuri Yesu Kristo no bagira ngo cyane cyo nubwe obukirebekire ahibare no baharabe haciruho okakana cyane kirebekire ahibare babantu ku rugombe chweka bitaro bimwe na bimwe biyongera okweshuka umwanya ogu okwereberanaga Mugisa mwinamya orukwicerezo mbyo bahangwa nagira ngo kishane kitwireho no kugira ngo kitura kishwekirwe kibera deni kuja kumanyirira kintu eki nkakimanyira nyine emyaka mwenda nindisa nkabanyoseza isomero ntagire baitu nimukulisa kiri cyo cyari kiro cya kabiri Choko ente kasindika ngenze yagwayo niko twakora kitwasara amagezi kiri kibira kikoto abantu bayeragirire mu mbera batemeye kibira hati ebintu nicyo bisuko because leki bisukurukire niko babirora bagido nkaito abalimba guma muntu lisa twantu bimanye bati tusuko bigambise bwatu no bigambise bwo Marta twino mugisa otwire ni bare kandi umurokore we nagira ngo kishane cyo nubwo kirebe kirahibare omukazi yagamba mukuru wange nikora yagamba nikote omukamu kuturana ibare tukamwine muntu kangura ibare niko yagamba alinka ile yamwereka ondi yagamba mate kwanye kamura muntu ibare wambwine unaka munyerekere tena mugambi ibare araje gamba hati kanto kugira banka akantanga n'ubwanga amor nte toka buri muntu ibare hari mugamba tinkambwine tubata tukantanga mu muhanda hati alinka rukangu ibare ebyafaye biro arohe byafaye byabachwezi mu buryo bw'amasumi habaho ebintu ebikubonereza bingi izajya henda byaka urusozi rweyo giya umubwingiro mu munda harimo ebintu ebyo takumanya harimo sigiri harimo obunaga harimo amachumba geta spia harimo amachumba buri kintu cyona alemanize bakozire biliyomu kari kintu nke buhangwa koko kurora batweze group koko kurora semba buri bigo bya mugenyi
bagendayo nyonka jyayo hona nimpamanyi Emmanuel Bazara chairman w'entebe yo kubanza w'icyaro cya Kabweza mu district ya Chegegwa aho eri bare rukushangwa nagira ngo makuru gatanu kagari y'cyaro bita tugaranzira inkomoro rw'cyanda ikintu kindi kimanya ito tukatandikira abantu batayito tukamira ngo harazukiraho ekisani cya Joseph cya Kristo kirahaji hayibali nako tubyo yatandika kwijana rura pro mu biti cyagenda kikaza kwa ukwika mbere kitegereka baitu n'abantu boka babandize kura nabo batuzire tukuba mani buzawo asobora kurwa cyagenda urinyura koze iyo bandize kiro abantu ku rugo mu cyakataro mwenda mwahatano basiba batembera ibareri abandi barukuzo mina yaryo n'abandi barukurinyogera ubwe barukushaba atubaliyo kwe kukeera netujja okutuuka wano muba notera okutuuka bwoti kujjinja olabira ddala ekifaananyi kya Yesu Kristu yennyini amaaso ge ekirevu kye n'omunabyo ati eri awatonya amazzi sisobodde kutuukayo kubanga amagulu tigasobola kulinnya jjinja kiresireho empingisa mu abantu abamu baliyo nibakora ababodaboda nibafunamu nabo nibakora naye twenka tutungire mu mikoro kijja mu kyaro kyaitu nabweki abantu tubasaba babe n'obugumisiriza kandi bakora ebintu ebisemire bitakusiisa ekichweka bamwe abatura b'icyaro cya Kabweza bene enteekateeka ngu Yesu Kristo n'abaasa kwija kugaruka mu nsomo arikurabira omu mwanya ogu abantu ba buli kiro sofa abantu barumva batunda ebintu byabo lokale baitu nintekereza kintu ky'omuhendo muno ombwire omwiso turaba omwanya ogu tumazire kusemeza kurungi abantu nibajja kuteekaho bizinesi zijja kubuminga kusemera abantu abakujja kurambura bamigo ekintu kyona ekyokuranga yose kubagusa okutundira wali abantu bakagula but sofa abantu baroho nibatunda ebyokunywa nibatunda ebyokulya abantu hati batandikira n'okwekolera akasente omu mwanya ogu namunonga barikuguza ebyokulya na hati bakuru b'amadini banjire kugira eki bagamba aha nsonga egi konka enyumaho bwana mukuru wawe komere parish akareeba omwanya ogu nawe ayizire kureeba ekiriyo gasha kwa Philip Murangira webare Philip Murangira twagumizamu n'amakuru President Yoweri Museveni ahire miliyoni gana abagambirizi b'emikoro hamwe na Nahama Radio wabo mu district ya Bunyoro ngo bazite ku musako yabo batandike okuzeguza esentezi zibakwasibwe Minister muhwezo w'enshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa ku murembo orwahoyo miliyoni gana ez'umukuru w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni ahira abagambiriza amakoro hamwe n'abarukushiza enshonga amaradiyo omu kyanga ekya Bunyoro zibakwasibwe Minister muhwezo w'enshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa omurembo rwahoyo makanda bashabire kuzikoresa kurungi obundi mbaire mutaka gendaga mu myoga omwogo gwanyu agutandikiro nabwekyo atigire haliinyo bwire buno okorora ngu nimukolesa omugisa kuno kwahayo okutandika nakateka kabahayo ekikwenda kubamanyisa esente zino tiziri z'okulya it is a loan z'okwehora okozese ogareyo niko n'abandi bakole ki taliyo ligamba zima nkaba MC taliyo tubayintulekebwe enyuma kuba hati yaba yatakuja specifically abo ba MC nikituweleza mu buzi kugenda maiso kwani tuwemigira mutekanize ezo kyokati time abantu kusima kama rukanga nti omwebembezi bw'ihanga omukuru Yoweri Kaguta Museveni akatutera heza yitu zi specific z'aba MC Minister nagira ngo wakumanyenda nowe wawe amanyire kimungu inyo mwikara hamuzindaro agamba President Museveni akaire niko konyine kanu kokwata bana baikara nka hamuzindaro abo bana mujanga kuja kusweza
abafuna esente zinka aba media panelist nkeze myoga PDMT manyire ito batwebwaga ingeri twikala tulono move niba tukalira handi kandi kumba kati kolegero silent okenge kiri nkaba bazizi benkaitu a street tiba iduka gona gumwoga guro abakobura association yabakobura kwa kagihura ati naye igumuta kusobora gisosi angeri basosingire aba media panelist esente zihirwa bwo mu district nkakagadi kakumero kibare chukube Hoima Masindi Burisa Chiriandongo hamwe na Hoima City gashaka Ambrose Nwagaba Katoto webare Ambrose Nwagaba Katoto murebi witu wa TV West murunji nikusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana okureba TV West yo makuru Agacencwire ko mko tuchize tumureho ntujagaruka na namakuru agandi Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho abazire ntibashabwe kwegesa abana babimyuga ubwire bw'icumuro kandi abazire kubamanyika ukati n'abana twatunga abatatunga bazire babo kugira ngo barebe ukoro bwabo Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Obunobuhabuzi ahabyo bwegese abana bitu na mnonga abumbi bina ebyahansi ni manisa kanasare bakumanya kushoma abumbingo ubakosomesa mu kontrasi abasomesa bitu obiro bwingi ni bahandika hababo haza ababana bato amisho gabo ni gabagataka manyire kushoma de no kukweza ahaba abana bashimire kubandi bashoma umuringo wo kuzana kandi cyo kureberaho umwanya wo kuhandika ikigambo kecho kathandikira umwana aharubabo wamuhereza inyuguta nkezi akakwata inyuguta akagitekaho akakwata n'izo akagitekaho akakwata inyuguta n'izo akagitekaho akakora ikigambo umwana nashemererwa umushoma aho kuba ukushoma kweye n'abashoma umuringo kuzana n'abandi bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamukaga zihangwe. Nibateke ngoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bintu bihari burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 33 kuri kubujire je turukwe
twetaga no kugamba aba original garments barisire mpinduko mu kujwara nibajweka abashija n'abojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasati gumiri na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanyi nunji ezi original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana notu mshanju mnani ibiri emwe mshanju mukaga note na notu mshanju note emwe mshanju mukaga note okusimbira amagara ga Professor Geoffrey Niyonzima Rugege akazarwa 2016 okwa mukaga rukuma rwenda makumyana mwenu hati yataha umwanya uguruhanga atura amutebekanisize haruho mukoro gwo kumushendekereza umu district eyantunga mu aho kubanza ebiro 8 2015 abanyabuzare n'abanyamukago mwena mwamanyisabwa omugenzi mukama amuhe ecyumuro kirungi Trading Company Limited yakuleta extra champagne kwa fermented beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi na higuru okumara ebiro bishatu ebiri 2025 chenjo jo mu chai 15 by'ukwezi kwa 11 chegego mu chai 16 by'ukwezi kwa 11 mubendo mu chai ugaferwa beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi notunjira icupa ya mpengo ni drink ugaferwa kwa ngwehembo nga solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira mpengo ni drink aprons ekiteramo cha mpengo ni fermented beverage 2025 Katiba Shuraba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuruba interior designing omuruburengero rw'izoba orino yombeka ninga no hundiza makagawe hoteli amashomero ninga shi business yawe cyangwa tugira amatara chandelier agarika wow okashangura baraye sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables and shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets benji kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Mbarara City akigira Pombo Street hina gate ya Baspaka aho ziri kutahira esumu notu mshanju 2 anani 2 abiri na mshanju 9 manager okitwagito ko kaba tumukidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mwita tugumuzana tumetwadisha twada mashamshana zibe shamshana tikizangu okushara keke ni shamshana nizeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumba na wapenzi yo nesete kokatanywe mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje ukatakamesha bazanje amashemerwa no kujumbura hari Kids Festival and Family Day 2025 ebirabi na mukaga byo ku 12 omwako ari go Country Hotel and Culture Center leto mwana shemererwa mu izoba ergijwiremo ebira bacamura nka bouncing castles okuvuga ngamiya okuzamis first paint never kaza kusina never shone byinjwa otebwo za baru n'abashongozi nyamwinji barimu Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra Azada muleta abana mu nyumire kuonya tonto omuziki gunda rude byaka bibinji tuzina after kafita okuingira mutwalo gumu okutamu sinije mutwalo gumu bana abazero okutahira mushi tandika na China zakasheshi okusashaye 12 zo mwazo injoye muri kira nohire omurigo gwigongu amashemererwa eka hamwe n'ibikuru byona umwanya gumwe ebya cyangwa tera no tumushaje mukaga nshanju ni 28 Igongo Kids Festival and Family Day ayiburi kamwenyu kino mugasho Christmas bunyaruguru development yakuretera ishitereke nyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 gakibanzo kwikumi kutabira na 3 byo kwikumi na 2 enkumi 25
tuyihireyo rero kirakomugisha go kutaha umukazano ko kuhangura birabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 n'eshweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshweka notungo mugisha go kuhangura wasavinga emitwaro 5 n'emigabo emitwaro 5 notungo mugisha go kuhangura wasavinga emitwaro 2 n'emigabo emitwaro 2 notungo mugisha go kuhangura enkoko shukari omuceri emigazi nari nabaharo nizabura boda dance school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nibashangwa nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura kitagwenda ibana kagongo kasese katunga ekyo kikureki yetunjire Altar Wine ya St Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa maramizo St Peters Altar Wine niyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye St Peters Altar Wine nikuba aba register wines kandi shangwa mu maduka gono mu ihanga ryona okumanya berukiraho tera note mushange 2 mukaga note ina 5 narishi note mushange 2 mukaga mushange 5 ina emwe Pages recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjira kubanyisa abanze mwena mu bihendo yabo abachazire mpaka kandi ibintu mitwaro 9 mega discount byona buhire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo ka customer service airport security aviation stewards check-in agents land grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamatajika bogona esimu note mushanji ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga note mushanji ina 5 ninga note mushanji ina note rukumi uri mucho waraboteka tetera byo kombeka je no ba Dubai P&C Uganda Limited abarukushangwa omurimba rarasite obwahata bafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga makanising street atsimbe cyaba sister hamwe nashungire na cyose house hamwe na hawe house yabo Goma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira abanda byembaho obwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwingi ekene mpango nga 60 by 60 na 120 by 60 okurga omutwaifo Kenya na China mekaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles empango nabarega habisika na swimming pools twinitaji shaka wagoro mu bwingi transport eruho washikash showroom yabe yahawe house ebintu byona no butandu bata kayo uko mukahumuro twagumiza muna namakuru agecekeki abarimo mu district ya Ryantonde nibetungwitira government abo kubareka inyuma on projects ezintunguka ebina nibindi bagambere kujaguze cyo cyabo omarkariro ward omuri Ryantonde abantu abino bulema amebe yabo batashaka government okubijuka bakalega kubajogora mu bandi nkabatine mugasho okwetombwito kubire harika yo ward Ryantonde omukujaguze cyo cyabarema no kuhabwa ubujanje bwabusha tuberenga abana bafe tetutya batambuza abana bafe tubatwala buli wamu abana bafe obomutwa ababode tebajja bakiriza babona abana batulwalirako batuyambe okusupportinga abana bafe okubalaga nti abana bafe bagwendo abana bafe bagalibwa abana bafe nabo balina omugaso kakati ekintu nga kyabalukidde emabega faba tasobola kuduka twena twerekerera ati twaba twena tubasa kwerekerera batakubasa kwirukanga nimbashaba abazeire ababana batakubasa kwirukanga mubahereza ubwongo kwirukanga bitona nikigambwa ngo nabamwe ombazire nabanegejura abana babo nangwa nabandi babashereka baburo bwegese na program za government zitarizimo muntu nogenda n'okika ekisanza kya myaka 5 nga tononyezayo balema mufune sente z'abalema abaana b'abalema nga tebasomye nembeera nga mugenda kukiko kutesa abalema tebateseza abaana baffe abali eno waggulu ne tujja
mujjango banoonya ng'ate nammwe ababakiikirira gye muli wansi nabwekityo tubasaba abali ku bukiiko obwa gavumenti mutuyambeeko okwalidefayinga abaana abo gye bali naye nsaba obategeeza nti omuntu okubaako obulemu tekuba musango gwo nga pulezidenti bwagambye omwana oyo oba ki kyonna kale kakiri guyinza okuba omusango ogwo lwaki oyinza okugenda mu ddwaliro n'ogaana okumira eddagala lye bakuwaddeyo waliwo otuweekooto tubatera tuwa mu ddwaliro tuwunya nnyo era tutwewala otumira naye ng'ate twa mugaso nnyo okukuza omwana bw'oba oyina mu lubuto abamu ku bo bambi kyekyabaleetera obulemu bwe balina kati abantu abali kulenga mukaga nibo bahiga obujjanjabi bwa busha okurwana amagara gaabo n'ebiterekye bya noiri omu bushagiki bwa Rotary Club na Rafael Foundation aha bwa TV West ndi Sande William webale Sande William twagumizamu na namakuru abatezi bakaruru mu district ya Shema nabatera ng'ubenda bebembezi abarije kubakora bataryabo abarukoma habagambo ibi bigambo rw'abatura baratoma hamwe na buraro wodom Shema South ubwo muhabuzi wa president ahashongaza manifesto Professor Ephraim Kamuntu abiri na rundo bushagiki turiyawe cyangwa cyacu mondo twine amashanyarazi kandi kamuntu byabira twabona mizi egabe gakomanda ngahati none twenda Professor Ephraim Kamuntu ati mu Rwanzu kandi wasanga Professor Kamuntu n'umuntu ukustamana president n'umuntu ukira umutima gwe narimo abakuba okiyasinjwe buriya yareka mushemeza ati yamuganza twajyambwe katwaje Professor Kamuntu haturi uteja patebendera mbaze mu patebendera katinze muhagiri azo mu parliament asiyeteka teko gitu atushakire abisaba nabahereza amuranye yohereza bakabyakira nabahi mbene kiryarimwe okohereza amuraze yohereze bakargayo bakahikayo bakazameza na president ayamba yagamba Kamuntu ashabira abatezi bakaruro kutora n'abarabakoreye hamwe kubasoherezo bashemerire tukaboye bagira president omchangeki memba wanyu wa parliament natariyo amwecho tino kwa kuweza kuwaretera bintu abo kuitura takufikayo ubwo makuru abatezi bakaruro mu district ya Mbara nibashabukwe harakaruro kendwano hamwe no kuronda bebembezi abo barkwendo mbusinje okushabo kukhirwe yolo idatwino mujuno bwabire na ronda karurizo baryanyumwe bazo mu Rutoma Ruhumba rw'abashegu hamwe n'ahandi cyamizi cyakirize kushasha munonga bakarete grass niwe kamanya ngo bandetera ubutunda juice kunywa abantu bakunukani bakunaje bandetera grass ya juice kuza kureba banjira ngo namizi Wachakuja nguvu ziri mu cyategereza ki ibare environment tukumanya okwendiki no jese rwanguji wabanoreba basaye ubwasigara bazumureke unda basi tera basi omyanya myingi yiro idarukikamu na yanangereza abahagizi okwe harakaruro kentaro hamwe n'emicenjano akaruru tutakata mwentaro akaruru tutakata medini na nenganda akaruru tutakata manyaroida nowankahi manyanaza rwankahi apana itwe shukuru etukureba nentunguka nyowe nkanye nyetekatekire kuronda karuka NRM kandi twatangire no karonda akaba Frank Beyabazi amakuru agasha kwa Mike twakire na Aidan Bataringaya kare mwe bari abanyamakuru
makuru bitu twagumizamo na namakuru abazire nabashabwa okumanya ubujunanizwa bwabo abana okuca mununga umbiru bo bari kumuro kandi barejese na nemyoga kutari kubareka na no kubohereza kutayayira abanyabuzare hamwe na no kusibaza TV okushabo kwirweyo obwabeje ba Boma Primary School ero kushangwa mu Rembo Mbarara babiri bahindira tamu ya kashatu nishomero riganiraho n'abazire aha mukoro gwa speech day. Twinaha umuhendo gw'abana ba top bingi bari baguraduatinga kandi abazire tukageza kwa magisa ugatina abana batunga abatatunga abazire babo kugira ngo bije barebe umukoro gwabo. Reverend George Byabagambi omureberezi w'amakanisa ga Full Gospel Church mu Mbarara kandi umuhumuriza ashabira abazire korese cyomuro okutendeka abana babo ebintu byo mugasho. Nshonga nkuru munongo mwana afutani kirahansa akamanya ikicyonco cye aboko emirundi mingi tutekateje ngo turimo academic ndakuro mwana excel ngo mu academic onka twebwa ngo harahona na gift season hanga tuserize abana nibakora ibicyonco ebimero mwetaje manyamwe omyogetari yamwe nemwe aha mukoro guhona mukoro w'ishomero Steven Kumareba ashabira barabiro mu ishomereri okurekeraho kwitwa enshoni okugamba ko niyo bashomire bito barijeyo barukwatereho Tinemba papa sekondari tinemba dokta tinemna rabai abantu abo kuba kugareka nyuma bakiza bakakomu shomerere bakarita hamba karikamu shomerere kayongera kubasembeza nawe yazaru mwana we abana muri Boma Primary School bizube bitwira hano tubimanya obutafayo bw'abazire kine muziro ruko basa kohereza mu shomero umwana atarikwenda ngo ashome nananda ngo ashome abashomesa mwashomesa abana numuhereza abazire muhimbo gukora mu rukwetaga ishomereri norumwe hamashomera makuru go mu Rembo Mbarara bwanyuma yo kutandikwaho umwaka gwa 1999 ende Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire webare Ram Edwin umure wito murunzi ninyongera kusima aho kuturebera hona kandi webare na noktorana okugumanura ba TV West ryo mu makuru Agacencwire konka twazagaruka tumureho tujagarukana n'amakuru agandi. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya okurugeri izoba abantu bange tibarigaruka kugire nakwa ha mutima ryaguma binamashemererwa ahubwo kuba natongoze cyo kunywakisya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi na chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywa yamjungu sako yakuretera umucyago kweta mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwanyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi biri musa wata taxi smartphones embuzi emfariso zabrangiti enkoko nekitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo konje bora gure niko nimicyayo yo kusingura ireyongera ya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda n'izindi nyinji ya mujungu sako erashangwa rya mujungu nyakasharara kaharo umuri kabale kandi ina mataji umuri kahondo maziba buharaka mwezi rw'amatunguru kigonji kabale rubaya hari rya karimira rubanda na rwentobo tungamo esimu no tumushanjiri anana mushanjiri atana mwana nkaga na mwenda amazina abanyitaka cyabini shahe tsindukanye nkara
mugombora ya Kenshuga mu district ya Kiruhura nahereze natanga ka branch ka business ngo kumukareba nashanga ni mu area etana amashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na system yabo no fridge no haka TV kanje so tinyine nshonga na free solar Mweni wa saruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tungasora ya fresi, rero kora amagoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagarusamikira kusisikara. Aho gabusha free. Ebiro kukiraho, tera, noti munana noti, hasha tunamukaga, hatano na mushanju, ngaga ni tano, eyabusha. From the lush highlands of Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process. From the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. Obwengula obulabiko bulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa n'ebisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwebulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna kumpi. Global Paint, a reliable product. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Olina mutwogoloma, emimire ejiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Kayoko mukahumuro twagumiza muna n'amakuru ageshwekeki abantu 9 harigana mu district ya Kisoro no bakikorese nku kandi okushisha ebyo bahanga mu district egi no kweyonjera ebina n'ebindi bigambirwa bw'aba ministry y'amashanyarazi amwe na obugiga bw'umwitaka babire no batongoza okuhamaka za gas za busha mu district ya Kisoro. Juriso muja orukurre by'obuhangwa mu district ya Kisoro nagira ngo abantu 9 hari 10 nabakorese kandi ekigarurize nyuma by'obuhangwa okora umurimo gwabo. Ibi biti over 90% abantu barenze kandi ukira kujana mu Kisoro district bakoresha inkwi nangwa n'amakara. So ikibazo cyo kurimbura amashamba cyari kitubangamye kandi mu buryo bumwe bwo twakendeza kurimbura amashamba. Judith yasima project ya government okwatanisa n'aba Starbex okugabira abantu za gas za busha agumize ngo ikintu kije kucendeza hambaro rw'abantu abarukorese mu district. So iki ni igikorwa cyiza kandi tekereza ngo no mu mufuka imifuka y'abantu nangwa mu byerekeye ikwinjiza isente biradufasha ko isente iguye amakamye kurebera n'amakara iguraga twarita. Project eno ya myaka 5 era nga bwe bagambye tugenze tuyita mitumba ebyenjawulo. Kisoro lwaleero tulese
kitsi 1,000 zeziri wana abantu zebakola ki zebafuna ne kitsi ezo 1,000 bwe zinaggwawo engeri tere bade launch ngabwe njogedde launch tulonchize ne kitsi 1,000 bwe ziggwawo tujja kuddamu tuleete endala kubanga kati bano abafunye leero 1,000 balina okukomawo ng'aweddemu bakole kye tuyita refill. Projekiti ejegereye kureba ngo amaka gakoresa gasi gacendeza okucwecereza ebibera bari kutema emiti. The importance of this program is to ensure we cap on the cutting of the trees which we use for cooking. Because I know all of us here cook, but if we don't get alternatives, the environment is going to be destroyed more and more. Omuhwezi wa chairman wa district ya Kisoro Alex Nambajimana yashaba government okutarekeraho kugabira abantu gasi zabusha. Ariko nkabande kusaba ngo nibura government ugaba abantu bakiranga wenda twasaba government gashatse kuyamba abanya-Uganda cyane cyane abafumbira wenda bakendeza kuri ibi biciro bakumutworo wenda zikaza nko kumitwara 5. Abahirwe gasezi basimire government ahabwe ntekatekeje. Gasi ntabwo twakoresa mu mazu gacu za gasi kuko dufite abana hari umwana yaza kwifataho gasangira mu giheze kandi akayikoresa nk'uko atasohoye none twebwe uburenganzira bwacu. Gashakwa Nelson ahimbisebwe. Webare Nelson ahimbisebwe mincheze tumureho kacenga n'amakuru agibyenza. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Cut your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Cut your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Twakwakirwa ari Women's Wear Point amaka gukonyerera emishono hamwe no kwiyikirizamu nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nka silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe twine na za bags ezo kugenda na mukoro na bags ezo kuya style yawe obwijide nituguza wholesale hamwe kamwe tushanje aharimba guta street ahashungine n'ecombeko echa Hosma Ruma Avernina tukunyirize om Christmas age ebirukuchaho tera notu mshanje 5 16 kinananibe notu 8 Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. Hey yo kaba tema kaba tema Awangura birabo kakasa ruvimbo awangura yava mudibo kaba temenyonta temenyonta kaba temenyonta kakasa ruvimbo Temenyonta and win. Buy and drink in 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervis. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's Cash, whatever flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy, yes? Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Sunday. Life was good. kamwariro. Ruhanga wanje kandi obwe washoma aha muheru gwo kushoma immediately barakuha n'umurimo bwa byahati byo kusiboye gwire bahase rukoronda umurimo bahasa erga hecwe kwato mungaro n'umurimo gubura. Juba. Wala wanyeza kutembenyuri ngeno kora kitembeho wala bari kureba ngakora yaje Sheko kwenkwe muke kandi ogera amatwenje n'abatwenje group tukuza kundini satini sani tukakarabo mu bya kabya twadere uko nako kunaje kuna kurontera burugo kubanza no rwa kabiri shahina n'eshweka ze kiro aha TV West Honga sasa yamagoti ati Njye kutera marya gogona gihe. Niye kwa wawe. Izo zikazi kwa sirutega TV West nehinda. Olubanza abantu baba abakubani bejangu kubo murwire asemte mugabo dokufita. Ntiyo no rogoti nyonyenda Dr. Mpechi. Obanyonyenda ompazo ushanga ntiyo mbazo go muno shaba yesi yokuja nkora kuri hand wali ndizo mshaka ya kufiro mwirwaro tumasanga tenu gare ina hati niyo inokwa no paso so ndio bizuri abantu kujya ngo pressure ya misho inokwa ni biro mwirwaro abantu bakebera atise buri mwaka Orwa kabiri onka kokwetabura utamucho rukwenda kandi utamuchikire ekimukikire hano kiretere kuko zawe kutera amahuri go kwingana ekipimo cyotiremo ugenda wagira eki watamu kitashikire nkuko zawe zukamahuru make gatashikire aho mwe nkatugire ngwe nkoko igana ishime gwa zakwa kubuno zastandikira kutera ishime kubona zukuhereza 95% 90% zachendera ukachi kwida ngo chinana na mwenda Nebimanywe mbere Tabashuka mbere tabashuka otaferwa tabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yampa Era ni batemba ngati ona stoyebuza omuzanogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa kutunduzibwa okuhereza n'ebyinzo mbashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu wajangwe chisitetane chikaze ninga nechisha una mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai ara kuriya takuzagaraka kasho mucheka gw'abajenyano ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki entebe nashita muko narabana leta kacheka nakataho nabyama nakora
Shukama mucheka ugaruko stamina ntebe. Irone box kireka nonda kufota rwiriwe. Omuzanogu nukuba ko rwa mukanga na Sunday shaisha zeciro kandi gwishagara mu kubanza no rwa kabiri shamwe na nishwe kazi hangwe. Kayo okumka humuro twakomezamo na namakuru agishikiki inkuyanja bayeshuka chai cha Bwizbwera omurakashari omu district yambara okwakira Pastor Robert Kayanja naija kumara ebiro bishatu omushiterane cy'abarokore ekisurwe Miracle Crusade omuri Bwizbwera omurakashari omu district yambara. Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center mu Kampala izo yatayiri cyanga cyankore mu Bwizbwera kashari kandi yakirwa kuyanja y'abantu. When Jesus told the story, yes, or in the Bible, they wrote something. A woman, Jesus said, I cannot give the children bread. Oh, yes, to dogs. And the woman said, yes, but I am the dog. That does not need a lot. That follows from the master's Kayanja yakiro makagamyanwe utebekanise kiterane eki nabwanyuma nuko kubugana habahereza bamakanisa g'abarokore bona omuri ankore Bwizbwera Gardens. And today we are on to the largest satellites of Africa. We are now in over 100 homes in Africa. 100 million homes. Nigeria, Ghana, everybody is watching live right now. From Uganda. Which is amazing, Bishop Marcel. Which is amazing. Nabwanyuma Pastor Kayanja yagumza muyaza chai cha Bwizbwera aho enkuyanja y'abantu bamutegerize bari kwimsana kuramya. Abebembezi bambara basima Kayanja obutashororo mu madini. Yes, edini manyaku zo mu dini tukeyahuramu tine kikugasha. Turi abantu bamwe. Turi abanyarwanda. Ija kuburira enjiri kandi yizira omubwire bwitu. Ekiterane eki nikyo kumara ebiro bishatu kiri kwinjira aha chai cha Bwizbwera omuri Kashare Mbara district. Gasha kwa Evans Tarema. Webare Evans Tarema twaza omakura g'ebyemizano timu y'omupiira gw'amahe eya Uganda aya UPDF yasinga abarwanda Defense Force na goli 5 ahari 2 omuzano gw'omukago ogwazandwa hadi Kabale Municipal Stadium omu district ya Kabale. defending our RDF. Division Marshat number 24, and the championship, but I'm not 11, Nakanga, RDF,
4 principles of NRM. Allow me to make some quick announcements. Kali twakomezamo n'amakuru gandi empakeza ligi y'ihanga eyompira gw'abakazi zigaruka mu kwenda nchakanira n'emizano eshatu erumo gwa Kampala Queens nibaritana n'aba Amos College kandi Kawempe Muslim eine Makere Lady Doves neritana na Renensi hamwe na nendi emizano erumo gwa Asubo Ladies barukutayisa abaganda matazi. Yes. Yes. Very good. Yes. Tukusokera tubadde na results nungi okusinzira ku mipiira ebiri gye tusembeyo okusamba. Nze nsuubira okusinzira ku energies ezibaddewo mu training n'abasambi gye badde beewaayo nnyo nabo ndowooza kibali mu bwongo nti nno tuluuziza nnyo games nnyingi in between awo, so tusuubira okugenda mu mupiira gye tugenda okuddamu okusamba. Tuli ready okubanga tujjamu obubonero bwe twetaaga nga ttiimu era tusuubira abasambi baffe okulaga karakiti nnungi. Tetusobodde kufuna obuwanguzi mu games ebbiri ezisembyeyo naye nga tugezaako okukola ennyo tusobole obutaddamu okukola ensobi ze twakola mu games eziwedde nga twetegese bulungi nnyo tusobole okufuna obubonero obusatu mu game y'enkya. Kale twakomezamo n'amakuru aganda g'emizano Uganda erizuba yatandika kulungi empaka z'amashomereza abulengerwa ga Africa bwanyuma ey'okusinga Djibouti na goals 9 ahali 0 omu mpaka ezitebeekanisibwa mu Uganda. Omusingizi w'empaka ezi naija okulabaho okwetaba mu mpaka eza Africa. Djibouti champion batona binteno then mutunulira game okutwalizamu nga Djibouti ye team eyaganya okusamba ngo kubaga which ndowooza nti tuzenne plan yaffe ennungi okubanyigira mu maaso babenga bakola ki babenga bakola ensobi which tuyinza okuba tabalina mukisa gwe batukuleetinzeemu naye tukuleetiza emikisa mingi so tabagoolezi nnyingi. Kale amakuru agacenchire abantu tabasakusyako ahabwizo bedi kandi abanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe